Народ тапталлах рыгыта самодеятельный композитор Ольга Петровна Иванова Сидоркевич терабитте 9 сылын етенна аматағы айар сайды кинетәрілі біте 5 сылын көрсі амма жона сәргеті кіне атынан скверге мұстан істің ирақтыларынан ақтан санан асылар рыгыт өйдебінік памятнигер себекке жүрбетін ұрдылар. Аммалар кен туттар кехибет саха беллилях рыгыта, ырыячыда, обсессивный деятель Российской Федерацияны Саха Республикатын культуратын ütүөлях үлэхете Ольга Иванова Сидоркевич терабите 9 сылын, етенне кене атын сүгер амматағы аяр сайды кинетәрілі біте 5 сылын бәлетәділер. Үбілейдәк тәрәхіннер чәршілерінен Ольга Петровна терабит күнігер амма жаны сәргеті кене атынан сквергімустан істің ихряқтыларынан ақтан санаан астылар, рыгыт өйдөбіннік баматын негер сибәкке урдулар. Бүгін аяр сайды кинен педагогтара мастер-класстары тәрияныттылар. Улу сүрдүнен 12 осколаны қабан үләлейбіт, онына 5 қайысқанан оғылары күрғыққа жарықтыбыт, онына оланы улахан ансамбуллар бейе қабалар, амма жашыры сірсімеға, онына әрел, онына чакыры ғордыр ден, онына фольклорны ансамбуллар осколаларынан әлбәқтер, сетихиләқті көлелі хүлжалдар. Оғылар бұт болағына ақсанлары тұғынша 200 отут оғыны қабан үләлейбіт, онына бейін күржок болар, онына педагогтар бұт әме бейінттен тақсалар. Мантағынан Ольга Петровна онына Гелярий Владимирович тарибит амма чачары ансамблларын, етенна аяр сайды кенин итиллячилерін педагогтарын бысапкалара турдулар. Онтан тәрәхін самый күтілі долгутулах түгенінен «Возвращение белого оленя» ден оғларған Аллах спектак саңалы тыннынан Джон Серге Бехеревлигер турдам. Меня очень обрадовало. Это действительно вот то, о чем мечтала Ольга Петровна Сидоркевич, потому что она хотела создать музыкальный театр. И я думаю, что вот эта вот именно постановка «Возвращение белого оленя», она как бы станет как бы большим фундаментом для дальнейшего развития этого учреждения дополнительного образования. Спектакке опса сүз отуттан тақсоғ кыттынылылар. Мен амма чечергер хәтті хас паркир бітім, бұйыл хәтті сылбын сылжабын. Мен бұл история қара жай кіхін кыс-кыскайдан айнығын. Бұл манна аныры кәлбақ оғы бары ечі байлар, кіріға байдар. Бұғырдық Ольга Иванова Сидоркевич атын үйеті тәрулелер тегін бұспаққа ұтылалар. Тамара Сметанина, Лия Яковлева, Михаил Мшанов, Саха телевидениеті, Амма.